ntabwo navuga ngo avuze iki kikambaye cyane, icyo navuga nuko nameze nyine kureba ukuri ko kumeze, ariko nanone mbonera umwanya wo gushimira cyane cyane inzego z'ubutabera zo mu Rwanda ndetse na leta y'u Rwanda. Hello my beautiful people, reka nizere ko mumeze neza cyane aho muherereye hagiye hatandukanye. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu by'umwihariko mu gace kacu ka trending news. Gusa nyemerera tugaruke inyuma gatoya. Ibitangazamakuru n'abakoresha social media platforms zigiye zitandukanye, inkuru imaze iminsi iri kugenda ivugwaho na benshi nitabwa muri yombi ya Ishimwe Dieudonné aka Prince Kid. Nitabwa muri yombi rya Ishimwe Dieudonné aka Prince Kid wamaze gutabwa muri yombi n'ubutabera bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sinzi niba wabimenye, ese wowe urabyumva gute? Itabwa muri yombi rye waryakiriye gute? Reka tubigaruke mu buryo burambuye. Ishimwe Dieudonné Prince Kid nyine nk'uko mwenshi mwamumenye n'umugabo wa Miss Elisa Iradukunda. Kuri ubu ngubu yamaze gutabwa muri yombi n'ubutabera bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ashobora kuba yanagejejwe mu Rwanda. Mbere yuko tugaruka ku rugendo rwo gutabwa muri yombi kwe, reka nkugarure nyuma gatoya byose bijya gutangira. Ubundi Prince Kid ifungwa rye ryatangiye mu kwezi kwa 9 mwaka wa 2023. Gusa ku itariki 13 z'ukwezi kwa 10 urukiko rwaje kumugira umwere nyuma yaho yarakomeje gushinjwa ibirego bigiye bitandukanye birimo ishimisha mubiri no gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato. Ibyo byose yabiregwaga na bamwe mu bakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda. Yaje kugirwa umwere ku itariki 13 z'ukwezi kwa 10. Gusa ku itariki 2 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2023 ubushinjacyaha buza kongera gutanga ikirego bujuririra icyemezo cyari cyafashwe n'urukiko rukuru rw'i Nyarugenge, aho yari yagizwe umwere kongera gutanga ikirego bajurira. Gusa wibuke neza ko urubanza yakatiwemo iki gifungo cy'imyaka 5 yakatiwe yaba we n'umwunganira mu mategeko nta numwe wari uhari, kuko nyuma yuko Prince Kid akoze ubukwe na Miss Elisa bahise bajya mu kiruhuko cy'abakundana nyuma yo kubana, ibi bizwi nka honeymoon. Ibi bintu sinzi niba uri kubyumva, ariko reka mufashe kubyumva neza. None jya kubibutsa wowe utarakora subscribe kuri channel yacu ya Legend Nation, n'umwanya mwiza, ni igihe cyiza cyo gukora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe no mu biganiro bigiye bitandukanye tubagezaho. Usanzwe Ishimwe Dieudonné yarasanzwe ari umuyobozi uhagarariye ikigo cya Rwanda Inspirations Backup, ni ikigo cyateguraga irushanwa rya Miss Rwanda. Ishimwe Dieudonné n'umufasha we Iradukunda Elisa, ubukwe bwabo bwabaye tariki ya 1 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2023. Ni ubukwe bwishimiwe na benshi, banyuzwe n'inkuru y'urukundo rw'aba bombi. Nyuma yuko Miss Elisa yakoze ibishoboka byose, Prince Kid agirwa umwere ku byaha yari akurikiranyweho byo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato n'icyaha cy'ishimisha mubiri. Nk'umwe mu bakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda ndetse akanaryegukana, yavugaga ko Prince Kid arengana ibyo bintu ntabyo yigeze akora. Ibyo byaha byose Prince Kid yabikuweho ndetse agirwa umwere nk'uko nabigarutseho ku itariki 13 z'ukwezi kwa 10 mwaka wa 2023. Ni muri ayo matariki yakurikiyeho ubwo Prince Kid n'umufasha we bahise bajya hanze y'igihugu mu kwabuki urukundo rwabo nyuma yo gukora ubukwe. Aha ariko na nyuma yuko yari afunguwe nyine yagizwe umwere, bahise bigira hanze. Twese tuyoberwa igihugu bagiyemo, umugabane bagiyemo n'ibyavuzwe, gusa twamenye inkuru yuko bagiye hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Muri icyo gihe ubushinjacyaha bwahise bujuririra icyemezo cy'urukiko rwari rwamugize umwere, maze ubujurire bw'ubushinjacyaha bwaremewe, urubanza rusubirwamo, maze Ishimwe Dieudonné ahamwa ibyaha byo gukorera undi imibonano mpuzabitsina n'icyaha cy'ishimisha mubiri nk'uko dukomeje kubigarukaho. Muri icyo gihe umucamanza yavuze ko Prince Kid yagombaga gukanishwa igifungo cy'imyaka 16, gusa bitewe n'uko bwari ubwa mbere akurikiranwe n'inkiko, igihano cyaragabanyijwe kigezwa ku myaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Gusa muri urwo rubanza yaba Prince Kid n'abanyamategeko be bari bamuhagarariye nta numwe wari uhari, ni ukuvuga ngo yakatiwe adahari.
nyuma y'icyo gihe cyose kuri ubu ngubu amakuru yashyizwe hanze n'urwego rushinzwe iyubahirizwa ry'amategeko areba abinjira n'abasohoka n'imipaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika US Immigration Enforcement avuga ko Prince Kid yatawe muri yombi ku itariki 3 z'uku kwezi turimo kwa gatatu muri uno mwaka wa 2025 nyine yafatiwe mu mujyi wa Fort Worth muri leta ya Texas. Bivuze ko nyuma y'icyo gihe cyose ari aho ngaho yagiye kwibera we n'umufasha we, benshi bavuga ko yari atorotse ubutabera bw'u Rwanda dore ko yaje gukatirwa nyine atari mu gihugu. Urwego rwavuze ko Prince Kid yari amaze iminsi atuye muri Fort Worth muri leta ya Texas nyine mu buryo bunyuranyije n'amategeko, gusa ngo yinjiye muri Amerika mu buryo bwemewe n'amategeko. Umva nyine yinjiye muri Amerika acyemerewe kuba yagenda akoresheje ibyangombwa bye kuko amategeko yari atarongera kumukatira igihano kwe mbere yari yabaye umwere. Ubujurire bwabaye mbere nyuma y'uko agiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari nacyo gituma yarinjiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwemewe n'amategeko. Ariko inyuma aho inkiko zo mu Rwanda zimariye kumukatira igihano nyine igifungo cy'imyaka 5, nibwo impapuro zo kumuta muri yombi zahise zijya hanze. Icyo gihe biba bisobanuye ko umuntu ahantu atuye ahari mu buryo bunyuranyije n'amategeko kuko aba ari umunyabyaha. Impapuro zo kumuta muri yombi ziba zashyizwe hanze. Muri icyo gihe Amerika nibwo yahise ivuga ko uyu mugabo yatawe muri yombi mu rwego rwo kubahiriza icyemezo cy'impapuro zo kumuta muri yombi zashyizweho n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda tariki 29 Ukwakira 2024. Kugeza ubu ngubu Prince Kid afungiye muri kasho z'uru rwego mbere y'uko hafatwa ikindi cyemezo icyo ari cyo cyose mu bijyanye no kumukura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo ari amakuru akomeje kugenda ajya hanze avuga ko kuri ubu ngubu Prince Kid ashobora kuba yagejejwe mu Rwanda kugira ngo akurikiranwe n'inkiko zo mu Rwanda, abe hanashyirwa mu bikorwa igihano cy'imyaka 5 yakatiwe niba nta bindi bishobora kuza gukomeza kwiyongeraho. Reka mbashimire mwe mwese twabanye, mbashimire ko mwabanye natwe muri aka gace kacu ka Trending News. Iyo utarakora subscribe nyemerera mwibutse nyamuneka kora subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana, ariko nanone n'inkunga ikomeye ubugeneye ibikorwa byacu. Umuryango mugari wa Legend Nations TV mbashimiye kubana natwe. Nje nibisanzwe umuhungu wanyu Mico myiza Axel. Hasta la vista.